Advent. Vreme na iščekivanje. Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom prije nego se sastadoše, nađo se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukazao u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, što je u njoj začeto doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Kad se Josip probudi odasna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji, uze k sebi svoju ženu. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, jutros ovo prvo čitanje iz knjige Brojeva koji smo čuli, koji govori o proročanstvu Bileamovu. Ova knjiga Brojeva, znači ona opisuje izraelski narod za vrijeme njegovog puta pustinjom. I trebali su proći još jednu zemlju, još jedno kraljevstvo. Međutim, taj kralj nije htio susret sa Izraelcima. Nije želio da oni prođu kroz njegovu zemlju. I zato je tražio pomoć. Poslao je glasnike da idu kod proroka Bileama, da dođe, da on, prokune ovaj narod i da ga uništi. I ovaj prorok Bileam je živio na rijeci Eufratu i bio je poganski prorok, vrač, ali koji je znao za Jahvu, I ovaj prorok u tom trenutku, umjesto da prokune ovaj narod kad je ga vidio, on ga blagoslivlja. I to je jedno čudesno iznenađenje, da je ovaj narod mogao vidjeti da još netko govori Božjim govorom kao on, iz jedne poganske zemlje. Da su mogli vidjeti da se na još nekoga spustio Božji duh. On nam samo hoće reći, Bog nam s ovim hoće reći, da se on ne zatvara samo u jedan narod. Da on gleda na cijelo čovječanstvo. I to je prorok Bileam. Znači, on je isto tražio Boga, tražio istinu. I našao je Boga. U biti nije on našao Boga, već je Bog našao njega. U jednom trenutku koji je bio važan za izraelski narod, za jedan narod. I ovaj prorok blagoslivlja ovaj narod, izriče riječi blagoslova, što se Božji duh spustio na njega. Koliko puta, malovjerni kršćani vjeruju tamo u neke magije, u neke čarke, neke nabace, da im se nešto može dogoditi. Ništa se ne može dogoditi osim ako ti u to ne vjeruješ. Ovdje nam je jedan primjer da izraelskom se narodu ništa nije dogodilo. Zašto? On je svoje pouzdanje stavio u Boga.
i Bog je ga sačuvao. Bog je bio s njim. A ono što je isto tako iz ovog proročanstva zanimljivo, da kaže, početak, ako smo slušali čitanje, kaže, proročanstvo čovjeka pronicava pogleda. Bileam, kaže, pronica pogled, tako ga Sveto pismo naziva. I on je, kaže, da iz ovo, kad je gledao ovaj narod, on kaže, iz potomstva i junak mu izlazi. I nad mnogim on vlada narodima. Vidim, uzdiže se njegovo kraljevstvo. I dalje kaže, vidim ga, ali ne sada. Motrim ga, ali ne iz blizine. Od Jakova zvijezda izlazi. Od Izraela zvijezda se diže. Ove riječi nisu samo ovako neke obične riječi, nego ovo proročanstvo koje Bog daje, koje najavljuje. I crkva na neki način, sad stavlja ova čitanja baš u ovo vrijeme došašća. Ove riječi govore najavljuju kralja Davida, njegovo kraljevstvo. I da će iz njegovog kraljevstva doći Mesija. I crkva, nam daje ove riječi da mi možemo izoštriti svoj pogled za onoga koji dolazi, za onoga koji je najavljen, da je riječ postala tijelo u Isusu Kristu. Da možemo imati pronicljiv pogled, a to nas pomaže ovo vrijeme došašća, i da možemo izoštriti svoj sluh. Amen. Hvala Isus i Marija. Što znači adventska radost? Što znači advent za mene? Ова е третата недела од адвент, недела на радоста. Радосно го исчекуваме доаѓањето на нашиот Господ. Се подготвуваме со празничното славење на зорници за неповторливиот и најголемиот настан во плотувањето и раѓањето на Богочовекот Исус. Исусовата личност, Создател и Создание, Бог и човек. Во Христовата човечка природа е застапен целиот човечки род. Сите сме откупени. Црква со оние кои припаѓаат или може да и припаѓаат, а тоа се сите верници. Адвент, ако го живееме со Марија, нашата мајка, ќе бидеме уште повеќе радосни. Свети Павле ни потикнува: радувајте се секогаш. Има причина да бидеме радосни. Господ е близу. Бидејќи тој оној кој ги исцелува скршените срца, на заробените им објавува слобода, ги ослободува затворениците од нивните гревови и прогласува година на Господовата милост. Нашата причина за радост е уште поголема, затоа што денес секој од нас во Негово име тоа може да го прави. Ние сме пратеници на Исус за Божиот народ. Да направиме Господ кој е близу, да биде уште поблизу до секого и за секого. Ова недела е посебно радосна, да ни биде уште порадосна, да ја направиме радоста со љубов на дело, за да им биде радосно и на другите околу нас. Ве повикувам, ајде заедно да направиме добро на другите и тие да бидат радосни. Правејќи добро на другите околу нас, самите ќе доживееме уште поголема радост. Сакајте го Бога со сето срце, живејте и работете само за Него. Правете се со голема љубов. Од љубов кон Него прифатете ги сите ваши маки, страдања, вашиот секојдневен крст. Ништо не е изгубено. Вие сте на патот кој ве води директно во небото. Љубовта е се во нашата вера. Бог е љубов. Исус Христос е љубов. Пресвета Богородица е љубов.
сите светци се љубов. Небото не може да биде друго освен љубов. Ако живееме по законот на љубовта, тогаш животот на вистинскиот верник овде на земјата е предигра на онаа небесната. Не може да биде друго освен љубов. Создадени сме од љубов, да даруваме љубов и да живееме со љубов